I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvi pogled na igricu Block and Load. Znači prije nego što pitate za link ove igrice i sve, saslušajte me par sekundi da objasnim i onda ćete sve shvatiti. Znači igrica ova još nije izašla, znači još je u beti. Međutim, ostavit ću vam ispod klipa u opisu dole link gdje se možete aplicirati za betu i dobiti znači, vaš key aktivacijski na Steamu. Igrica izlazi u februaru sada 2015. godine i ja mislim da neće biti free, odnosno nemam ti informacija. Ja mislim da se plaćati, međutim dok još u beti možete znači, aplicirati na taj link, popuniti podatke, kasnije potvrditi mail i dobit ćete kod na mail koji aktivirate znači, produkt na Steamu i možete igrati ovu igru. Znači što se tiče igre, igra je znači, FPS s elementima Minecrafta, što je jako zanimljivo. I bez daljnjeg odugovlačenja ja ću vam pokazati malo u ovom gameplayu šta sve možete raditi u ovoj igri i ostalo. Znači ićemo na custom game pošto ne želim igrati online jer nemam puno vremena tu da vam objašnjam, tu se samo igra. Tako da ćemo na custom game. Ovdje možete kreirati svoju igru, znači da igrate samo s prijateljima. Naprimjer, evo možete me naći Benchies Game i ja naprimjer napišem šifru TTT i samo vi koji znate možete mi se joinati, možemo recimo igrati zajedno. Hajde da kreiramo igru pa ću vam objasniti još neke stvari. Kao što vidite ovdje imate da podešavate build time i max respawn time. Znači respawn time je ono kada umrijete koliko treba sekundi da se oživite. Ukoliko želite bržu igru stavite recimo ne znam 15 sekundi, evo ja ću staviti. A ukoliko želite malo sporiju igru, ne znam, ono baš da morate biti opresni, ono kad poginete baš morate ono opreti 60 sekundi, recimo minuta, mogu vam služiti bazu za to vrijeme. Mi ćemo staviti 15 sekundi, iako ja neću umreti zato što sam sam. A build time je nešto što ću objasniti sada, znači prije nego što počne runda. Imamo 300 sekundi da pripremimo svoju bazu, znači da farmamo iteme, postavljamo zamke, prepreke, kule i tako dalje. I to možete povećavati, ne znam, od 600 sekundi do minimalno 60 sekundi, odnosno minuti. Ja ću ostaviti na 300 za sad. Ja ću ostaviti za 300 za sad, čisto onako da vam mogu objasniti o čemu je riječ sve. U stvari stavit ćemo na negdje 250, hajde. Evo ovako, čisto onako da brže prođe pošto sam probao igrati. I bez daljnjeg odugovlačenja, hajmo igru. Znači na ovome ovdje screenu imate ovdje u desnom čošku da birate. Znači imate likova, ovo je kao neki Rambo, pošto liči na Ramba, odnosno Surgeon ili ti ga Warrior. Kao što vidite on ima neke mogućnosti, kao ima ove granate da baca, ima ne znam pušku, ima rocket launcher. Zatim imate ovog robota, ne znam, svaki od njih ima svoje osobine i svoj zadatak u igri. On je kao inženjer recimo. Ovo je recimo lik koji juri mačetom i ima snajper isto. Ninja, šta reći više za ninju? Ninja je ninja. Imate, ne znam, za sad ovoga, ovo je inženjer, izvinite, fulio sam. Ovo je inženjer i zadnji je scientist, kao naučnik. Sada recimo, evo ja ću odabrati Ramba, pošto njeg znam, ili ti ga Soldiera. Sada vidite ovdje ovo što piše Next, tu imate da izaberete blokove koji ćete koristiti u igri. Imate recommended blocks za vašu klasu, međutim možete vi da ono izaberete recimo, da izaberete ovo sve ovako, ne znam, izbrišete i vi izaberete odavde kao što vidite blokove koje vi želite koristiti u igri. Znači treba malo vremena da naučite zašto blok koji koristite. Recimo imate ovaj zid, prepreke, imate bombu da stavite, ne znam, izvinite, imate ljepilo, TNT i tako dalje. Nije sad odugovlačen, uzeti samo recommended blokove. I ovdje možete, ako imate svoj skin, znači koji možete, ne znam da se kupi ili možete dobiti, ali recimo onaj custom skin od vašeg lika. Kao što vidite igra počne za 30 sekundi, tako da ću ja block in pošto sam sam i ulazimo ubrzo u igru pa ću vam objasniti dalje šta je. Znači, što se tiče igre, znači igra je 5 na 5, ja sam ovdje sam, 5 na 5, znači igra se i prvi tim koji uništi protivničku bazu, znači pobjeđuje. Ovdje nema nikakvih pravila, znači radite sve što želite. Kontrole su veoma jednostavne, WASD je hodanje, lijevi miš je ovo da kopate i napadate, a desni je da gradite. Kao što vidite dole imam bar, na baru mogu recimo birati da gradim, držim desni i on postaje ovu. Sada, kao što vidite u desnom gornjem, izvinite zaboravio sam na shift se trči, znači shift i space se skače, to sam zaboravio reći, ali jednostavno. U desnom gornjem čošku kao što vidite imate mapu i recimo vidite evo ovdje imam nešto, neki moj kristal, kao i ovdje imam ovaj, isto imam jedan naprijed. Tu ovaj najbrži. I znači mi imamo zadatak da branimo svoje
ove kristale, ali isto vrijeme imamo zadatak, znači da napadamo tamo njihove da srušimo. Jedini put koji možemo doći do tam je ovaj, znači ovdje ćemo ratovati jedni protiv drugi. I kao što vidite ovdje sad ima ova neka barijera koju ne možemo prijeći. Zašto ne možemo prijeći? To je ono build time što sam govorio, odnosno vrijeme gradnje, koje možete vidjeti na vrhu u sredini, gdje imamo još 2 minute. Za vrijeme toga, znači, mi prikupljamo resurse, znači sve što nađete ovdje možete rušiti. Znači, evo kao vidite lišće. I ukoliko vidite u donjem lijevom ćošku ima slika mog lika, iznad njega imaju neki brojevi. Kako ja rušim, znači vidite da ti brojevi rastu i da dobijam resurse. Znači, to su moji resursi koji mogu graditi. I svaki blok koji postavljam ima neku cijenu resursa. Tako da evo za početak, znači idete ovako i rušite sve. Znači, kao što vidite možete sve srušiti, znači od kamena, od lišća, možete ovdje recimo kopati da postavite zamku, recimo ovako, ne znam, skopate rupu i sad vi recimo uzmijete, ne znam šta je ovo, evo da vidim. Zaista ne znam šta je ovo jer nisam igrao s ovim likom baš. Ovo su neke mine, recimo, možete postaviti mine ili ne znam, recimo, možete napraviti zid ovdje da oni ne mogu prijeći. A ukoliko recimo igrate sa snajperom, bilo bi dobro ovako napravite zid i ostavite recimo rupu i ovdje gađate sa snajperom. Kako prebacujete na oružje, ja to nisam znao dok nisam probao malo sam igre. Kliknete Q i on će vam prebaciti na prvo oružje, kao što vidite za ovog lika to je ova machine gun. Na R je reload, znači ima neko vidite vrijeme da se reloada, to je super. Opet ima rocket launcher recimo, šta još ima, to je to. Ukoliko kliknem jedan vratim znači na ovu moju lopatu. I sada recimo koja su pravila igre, recimo sad vi uzmete ovo, skupili ste resursa, igrate kao tim, sad kažete ne znam ja ću postaviti zid brate, ono naš pričate na Skype-u, pa kažeš ne znam ja ću minirati ispred sve ne znam da ne mogu prići, ovako recimo. Ali imajte u vidu da ako ja stanem, u stvari ne mogu na svoju, ukoliko stanem na vašu zamku, znači ja mogu, znači realna igrica, nije ono sad ja hodam po našim zamkama, ono super, znači evo na primjer, ako stavim, a nisam uzeo taj, recimo stavim ljeplo, zamislite ovo ljeplo. Ne znam šta gradim trenutno. Ovo je neka zamka, ne znam kako se zove. I košta 1000, jako je skupa. Ovo je neka zamka, ne znam, možda ovo odskoči nešto, šta piše? A ne, respawn point recimo ovo ćemo se rađati ako poginemo. I recimo zamislite da je ovo ljeplo, zamko, ono ljeplo na podu. Ako ja naletim, iako je to od mog prijatelja zamka, ako ja naletim ono ću mu usporiti i onda ću jedva ono proći. Tako da imajte u vidu gdje postavljate zamke, znači igrica je stvarno realna, kao što vidite ima ove elemente Minecrafta, to jest ima ovo kockasti izgled, znači teksturu, što je jako super, to me jako privuklo za ovu igru, ja mislim da će vam se sviđati ova igra i da ćete jako uživati. Kao što vidite evo ja sad ne znam sve rušim ovdje da uzmam resurse, međutim imajte u vidu, nemojte da ovako srušite, ne znam ovdje most vi srušite ne možete prići i onda ne znam morate graditi ono. Znači samo rušite ono što je neophodno, ne smo napravite zamke. Kao što vidite počinje za ne znam 5, 4, sad se skinuti ova barijera. Čekamo. Kao što vidite barijera je skinuta i sada mi smo izgradili, ja nisam ništa naravno. Pošto igram sam, izgradili smo mi tu svoje ove zamke, ne znam, kule smo postavili ovdje, pucaju. Znači svako može svoju taktiku koristiti ovdje, kule smo napravili, sad idemo ovdje, pucamo se sa svim ljudima koji on napadaju tu mi odavde. Međutim, recimo tim od troje uvijek ostavite dvoje da brane kulu, vašu stranu, a recimo troje napadaju, to je najbolja taktika. I recimo sad, oni su ovo napravili, mi smo se strušili i rušimo i kao što vidite ima HP. Međutim, kao što vidite ne dilam puno damage, recimo krenut ću na rocket launcher da imać, ali to? Okej, ajde ispucaj ga. Kao što vidite dilam damage, međutim jako malo, ne dilam ono brzo. I recimo isto tako možete i s ovim da dilate damage. Kao što vidite ovo malo brže, znači uništava, zašto brže uništava? To je iz razloga, recimo vi ste snajper, popnete se na ono brdo tamo kod nas. I sad vi kao lafos onog brda rušite ovo, vidite. I zato su napravili, znači da više možete dila damage s ovom lopatom iz blizine zato što su veća opasnost nego iz daljine s puškom. Jer ne bilo fair, snajperi ste bili OP. Znači igrica je baš balansirana. Kao što vidite, ne znam, rušite ovo. I sad oni brane, vi ginete. I fazon je znači uništiti što prije ove 3 baze. Sada zavisno od mape, nekad imate ove 3 baze da uništite, nekad imate samo jednu. Znači to nije nikako određeno, sve zavisi od mape. Nekad igrate samo s jednom bazom, nekad s 3, znači ova mapa malo veća pa imamo 3 baze. Kao što vidite, evo ja ću brzo strušiti u prvu Q.
i onda znači imamo samo zadatak da uništimo ostale dvije. Kao što vidite uništili smo ovu, dobili smo 1000 bricks, znači 1000 resursa smo dobili, možemo graditi i sad napadamo sljedeću. I sad kao što vidite ovaj gore, recimo, i vi ne možete nikak gore da dođete. I šta možete raditi, recimo vi možete ovo raditi, ovako, i pravite stepenice, kao u Minecraftu, znači, igrica isto kao Minecraft, znači evo ovako, i sada penjete se gore, pravite svoje tunele u njihove iduće baze, to je dobro u ovoj igrici. I onda dođete do ovog, recimo, ne možete dalje zato što je ovo metal, to ne možete rušiti, znači idete sad okolo malo, probavate da dođete negdje, znači gore na površinu, sad ću da srušim ovaj, evo nas ovdje, recimo, tu smo, i sada uzmete, ne znam, uzmete ovaj blok, ja, ovo je fulla bila, treba sam ga ispod. Stavite ga ovdje, recimo, ovdje, iskočite i tu ste kod druge. To je dobro zato što protivnici, znači, oni mogu postaviti kule ovdje, recimo postave kule sve ovdje, ovdje kulu, tamo kulu, vi ne možete prići, a vi odjednom izađete, ne znam, s leđa ovdje negdje i s leđa i uništite. To je baš ono, taktički ima 1000 mogućnosti, znači baš morate biti oprezni, znači nemojte graditi samo vaše kule ovako naprijed, nego gradite ovdje okolo ovako, gradite jednu ovdje, znači baš ono, recimo ja imam običaj ovako sve zagradim, ovo do metala, znači mogu samo ući znači ovdje, a ovdje postoje mine. I onda nemaju izbora, znači moraju prići, moraju uništiti kule i mine. I to bilo to, ljudi, za ovaj prvi pogled na ovu igricu. Igra je jako zanimljiva, znači definitivno pokušajte da je skinijete. Kao što vidite, grafika je odlična, ono, sviđa mi se jednostavno. Znači možete igrati s prijateljima da vam niko ne smeta, invajtati u svoj lobby i dati im šifru. Igrica za sad nema, znači, in-game voice, znači ne možete pričati u igri, ali imate, recimo, kliknete na enter, ovako imate chat. Izvinite, još sam malo bolestan, pa mi je malo teže pričati. Znači, ali ukoliko imate Skype ili Teamspeak ili Raid Call, možete pričati s vašim prijateljima i znači raditi, praviti strategije, znači, ne znam, vježbati kao tim i tako dalje. Kao što sam rekao, ljudi, sve imate u deskripciji dole link gdje je sajt kako se registrovati i ukoliko vam se sviđa ovaj video, želite da vidite još ovako prvi pogled na zanimljive igre, molim vas ostavite like i ukoliko ste novi na mom kanalu, kliknite to subscribe dume za još videa. Do idućeg puta, ljudi, budite mi dobro i uživajte. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.